Znate kako, košarkaši u inostranstvu imaju dosta slobodnog vremena. Vrlo brzo vam dosade i dojede svi kafići, video igrice i ostale gluposti. Tako da, eto, malo je to razlog početka mog pisanja, a malo i to što sam u tom trenutku opet imao neku želju i potrebu da saopštim i kažem neke stvari devojci sa kojom sam se dugo zabavljao. Naslov knjige, kraj prvog poluvremena, na prvi pogled asocira na to da je knjiga košarkaška, sportska. Međutim, ona to nije u tolikoj nekoj preovlađujućoj meri. Ona je više neka vrsta romana i više životna priča nego što je priča sa košarkaškog terena. Međutim, svakako da ima delova koji su povezani sa mojim klupskim i reprezentativnim događajima, a ono što ja smatram da će biti zanimljivo čitaocima je neke dve anegdote koje su vezane za naše proslavljene i vrhunske košarkaše, reprezentativce Miloša Teodosića i Vladimira Štimca. Život glavnog lika Joshue je poprilično moj život.